ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Mu myaka mike ishize Afurika yagiye igira iterambere mu by'ikoranabuhanga, yaba mu myigire ndetse no mu mirimo igiye itandukanye. Ndetse kandi Afurika igiye ifite abizi ikoranabuhanga benshi, bityo bafasha gukwirakwiza ikoranabuhanga. Abaturage batunze ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga nka telefone, internet ihendutse ndetse n'ibindi. Hano tugiye kukubwira ibihugu 10 biteye imbere muri Afurika ku ikoranabuhanga. Twe turi The Fixers. Ku mwanya wa 10 turahasanga igihugu cya Zimbabwe. Zimbabwe ni igihugu kiri gutera imbere cyane mu ikoranabuhanga, kikagira abahanga benshi mu bya mudasobwa kandi n'ubuvuzi bugenda butera imbere bukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Zimbabwe ishyirwa ku mwanya wa 10 n'urubuga Boomplay ku bihugu bifite ikoranabuhanga ryihuta mu gutera imbere. Ku mwanya wa 9 hari igihugu cya Uganda. Uganda iza ku mwanya wa 9, imaze igihe iri mu bihugu bigenda bigerageza kwiteza imbere no kwishakira ibisubizo mu ikoranabuhanga. Ikigo kizwi nka Martin Prosperity Institute cyo muri Amerika kivuga ko Uganda iri mu bihugu 3 bifite ikoranabuhanga riri kwihuta ndetse biri guhanga udushya byihuse. Ku mwanya wa 8 hari igihugu cya Angola. Angola yakoze ishoramari mu kigo Sphere Brotion, kikaba ari ikigo gitanga ubufasha ku baturage ku byerekeye ubuvuzi kandi bugakorwa amasaha 24. Ibi bituma nta muturage wabura serivisi z'ubuzima niyo yaba ari kure y'ivuriro. Imbere mu by'ikoranabuhanga ni heza ku Banyangola. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Botswana. Iki gihugu kiri mu bihugu bya Afurika bifite ubukungu buteye imbere kandi leta y'iki gihugu ikaba igena ingengo y'imari itari nke mu guteza imbere ikoranabuhanga. Ku mwanya wa 6 hari igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda ubu rufite amanota meza mu kwiteza imbere kuri byinshi kandi u Rwanda riri ku mwanya wa mbere muri Afurika mu bihugu bifite internet yihuta ya 4G kandi igera henshi. Ariko ku mwanya w'ibihugu byateye imbere mu ikoranabuhanga turayisanga ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 5 hari igihugu cya Ghana. Ghana yateje imbere amashanyarazi aturuka kuri gaze kandi no mu bindi bitandukanye igihugu giteza imbere ikoranabuhanga. Ku mwanya wa 4 hari Kenya. Kenya yitwa inyenyeri iri kuzamuka mu ikoranabuhanga muri Afurika. Iki gihugu nicyo cyonyine gikoresha amatora akorera ku ikoranabuhanga mu gihugu. Icyo gifite amadrone menshi akoreshwa muri iki gihugu, haba amafrigo menshi akoresha imirasire y'izuba. Kenya iteye imbere mu ikoresho ry'imbuga nkoranyambaga hafi kugeza ku rwego rw'abanyaburayi. Kenya iri ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 hari Nigeria. Nigeria izwiho kuba ari icyo gihugu gifite abaturage benshi muri Afurika. Nigeria kandi izwiho ko itanga amahirwe mu kuzamura impano nyinshi ku bakiri bato bafite impano, yaba mu by'ikoranabuhanga cyangwa umuzika. N'urubyiruko rwaho ngo rwumva ruzi ubwenge cyane. Niyo byaba atari byo, iki gihugu gifite kampani itanga internet ku baturage, aho ufite abayikoresha barenga miliyoni 6 yitwa Iroko Partners, kandi ikanazitanga mu bindi bihugu 178. Iki gihugu kandi gifite byinshi byagezweho mu byo gukora amaporogaramu ya za telefone na za mudasobwa, kandi byose bikorwa n'urubyiruko rw'Abanya-Nigeria. Ku mwanya wa 2 hari igihugu cya Egypt. Iki gihugu giteye imbere cyane mu ikoranabuhanga, cyane cyane mu by'ubuvuzi, aho amavuriro yaho menshi yubatse kandi agakoresha ikoranabuhanga nk'iry'Abanyaburayi. Kandi ubu Egiputa nicyo gihugu cyazanye ku isi by'imyandikire, n'ubu kandi gifite byinshi bigerwaho mu by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri @ifix.rw cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Umwanya wa mbere hari igihugu cya Afurika y'Epfo. Igihugu cyo mu majyepfo ya Afurika nicyo gihugu giteye imbere muri Afurika kuri technology, kandi gifite za kaminuza ziteye imbere mu by'ikoranabuhanga, hafi ahubwo no guca ku Banyaburayi, dore ko hari na byinshi bikoreshwa ku isi byaturutse muri iki gihugu. Urugero nka PayPal, DSTV, Linux,
CAT scan, sensor n'ibindi byinshi bituma iki gihugu kiba igicumbi no kugasongera mu by'ikoranabuhanga muri Afurika. Twe turi the fixers. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu, ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka 1. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba. Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya? Hari amakuru udafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga 5 ikemura mwene ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda wa/ifix.rawa bikemuka ko kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza, ni muri iFix Technology Limited. We are Apple devices experts.